20 Minutes Setswana presents Dumela abuti, dumedisa bana. Hello kids. Gompieno re ithuta ka madiri. A lo siame bana? Re tla re jang go tsamaya ka Seesemane? Go siame. Ke to walk. I walk. Le dirila go taboga. Ke eng ka Seesemane? Ija. O nepile. Ke to run. I run. O tla re go robala jang ka Seesemane? Go siame. Ke to sleep. I sleep. Wa re jang go dula kampo go nna ka Seesemane? O nepile. Ke to sit. I sit. Go siame. Ema motsotswana. A ke tlhalose. Ka Setswana re a re ke a dula. Mme ka Seesemane re a re I sit. Kgotsa re ka re I am sitting. I am sitting. A jaanong go tsamaya ka Seesemane ke to walk. Go taboga ka Seesemane ke to run. Go nna kgotsa go dula ka Seesemane ke to sit. Mme go robala ka Seesemane ke to sleep. Jaanong o ka dirisa mareo a mo dipolelong. O dumele abuti. Oh, he is sleeping. Ke tla lo bona fa re kopana gape bana. Salang sentle.